everyone ahan mamakda kanglai paki kanglai cha me am khoi channel ase taram no okchari nan ga ekhoina giveaway gi video nung do shema khot pa sida paisa su phaniam chang gre gi leijar ma paisa su loi gre phiron lai da ba ti ko sele yango si phiron je si frit se aina video ti ya ma ne likhal lai ja do marin la ko cha khale ade alai ba phiron ji set pam de ya aura na han je video am khaki collab to we request lak na collab to we moi gi paisa je lupa lising ahum ma na hayeng gi akhoi giveaway gi tham gre moi gi site ta gi ko aduga moine paisa ai kharcha barja khra pire kharcha barja do khoi gi chathok chasing gi thawlang lo khai do khra madunda lupa lising ama lemi lising ama sina ai gi phiron kari kari leiba kona bano ha badu yeng singa si se aha mada ai showroom lana change lupa lising no kai kona bano yeng si aduga street to jom chalaga street ta khoi thar thar yu man jom yeng si loine compare daw si loine yeng si adudi mayam chasila o let's go ahan bada bazar gi studio de change studio gi pochai su yamna phai maman ga su chani adu ai gi budget de lupa lising am ka oi banina phiron ama lau gi bada lupa lising am de loi grene aduna maman khata yenge e adu poti larak tre adu dum thole ya khoi tagi okay hauzik studio da changure studio da pochai budi yam phasai maman gi matungi na pochai di yam phai adu bo ai gi paisa gi matungi na di ai je yari gai pot yamna leina bo khotna ba jini aduna hauzik se ngasi Sunday market so oi banina Sunday market gi am ta chatla yengusi ani subada bazar gi Sunday market ta chatle Sunday market ta chalaga poche adu ki matik yami budget ga su yam chane adu bo aina pamba khangrao preti am te yaude adu ga ai mathang mathang adu mi yenge ga aina pamba khangrao ma khakti yawi mayam sigi marak tagi adu gi khangrao du mayam yeng bi ko adu am ti phasa bane adu pa chama khakti to sigi khangrao se aina formal khangrao lening je pana de kui le bane adu afford to ngam de adu ngasi second hand gi am ti phasa bam phange adu ga gi bucket list ta cargo khangrao ma to lawbi ma lawning mane adu sigi khangrao je ma to lawbi je aina lawre e phama mi be che du si am na pai lupa chare ga ta da bibi re cargo ma lawre adu khangrao ti lawre adu ga je frit kha law da wali frit se paisa lai dram ne t-shirt ahom ma uthir lao t-shirt lupa sam sam pi bu do yengo bane hoji lai dam dre adu na ya ti matha sare hai di budget se am ti na ko na lak bani na hoji ahom ma t-shirt se kara thiru ni khang dre जे दुकान मतंग मतंग लाकने आमता हाइदि लुप चनी यांखै चनी मरफु तो छले दुना आइ लौ फम जे ज्ञान तार मा थासा लाइ मरमदि बजेट से फिक्स होइबने हौजिक से दुकान अमदा लाए अदुगा इताउजिना आइजु खंबि हाइ अदुगि मोइन ममन जे तंग तारागा हौजिक से येंगे तौरि को उलक्कि मैम ओके सिलै रे फ्रि सिंग जे मा पन आम थोरे प्लेन शर्ट तो जे येंगे ओके हौजिक येंग थारागे ओके गाइस हौजिक फ्रिट अहुम लौरे फ्रिट अहुम सिदा 580 tare okay everyone ai gi budget se out of budget chakre adu bu ngasi lari fridge di quality di phai ai adu gi hojik lawre hojik yum da chalaga mu try thor ase adu ga total budget so kya ram to hol ase adu di chasi lao okay guys ai je khoi mam lo ru ba adu gi nimit ta kre adu ai da phir lawre se ngasi je fridge ahum color dong atong fridge ahum 180 amada adu khangrao sina sida second hand mi haure sida lupa sama adu sina lupa satre adu total se sigi je lupa lising amadi kiting hengre budget kiting out chakre adu by the will be worth it piro sela mu yeng se sigi thong je se tholake audi let's go okay everyone first outfit since it is a mathak isina 180 rupees makha isina lupa sama tani second hand dagi oh damn it bro yaar 180 rupees just love the like it's actually really fucking good. Okay, this is the pants, cargo pants matulna with it. It is really nice. And I just want to thank that guy. Akoi bu dukan adu da ai masa khangbi na magi maman tabi rak bodo. I'm so thankful to you. Thank you so much brother. The pretty so yam ti lit pinu. And yeah, mayam na support to me with the game paisa kadam phang bodo na piro chani lai ta bodo gi lai bani ma ti video na maka piro chani singa lai tre ba. So thank you so much. Mayam na yegi bagi sponsor phang mani sponsor ki paisa do lai bani. And man support let the video ko giveaway so okay na to bangam jabo oige aduga marak marak so ai kiteng no ya phangi na tra so yeah subscribe to ko bi ginu and see you in the next video.